Anda menyukai video kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. dan jangan lupa klik tombol loncengnya di bawah, John. semuanya gratis kok, tapi berhadiah, dipotong pajak, habis semua. Aisyah, mulai sekarang tuh, Den. Ya, masih berasa gara-gara sia sih obat kos gitu dicampur ke kopi. Aku aing bingung mah. Lah, kau yang udah minum. Sing tengenah lah aing campurkeun bae geus ka kopi. Kunaon ditinggalkeun di pos atuh. Tawawa. Teka wawa kunaon sia? Mulus. Lah, lajuna mah aing ngerasaan 2 kali, Pli. Jadi butang kos kieu. Salah-salah ria lah. Kopi mah aing mene minum bae. Sia sih Bang Atip, cekane ge udah diinum, kalah diinum. Gas, ulah ribet pe. Gas, ampur aing salah. Ini satu lah minta maaf bae. Kita beli kopi atuh. Masih buka duit. Tuh. Siap. Siap. Komonden gau gente. Siap, harus amat. Ya mulia. Tah. Di 1000 doang. Beli kopi non yuk. Kopi cak-cak. Iya. Tinggalan waktu 3 hari. Woi, sia, kade ge? Saha? Oh, sia, kade yuk. Beron sia, kemarin naik sepeda ke gurudugan bae. Atuh sia lempangna ngabaris kos portal perumahan. Ngomong-ngomong ya duit tuh. Awe. Bener sia. Coba gue. Wah, ya aya. Bong bae sia. Wah, parah loh. Tadi. Ya. Ya. Besok ya, beli kopi. Bisa ya belikan ya, belikan kopi. Sia di tita deui. Kan kalau tanai nya nama. Sia geus mah duit aing, nita deui. Atuh. Akan satu sia, tangguhan sampai subuh. Aing menek balik ka imah he. Mana sih Rudi? Baliklah, geus penting. Da kayak aing. Tuh budak di pos tuh loba. 2 hours later. Yo ngomong-ngomong udah ngali jasa. Mana ngeureun? Kita beli kopi di tadi kadang datang deui. Manjang heula ngeureun nya naon. Sia, ngalumbuk bae sia kos topo ngaropi henteu. Tadi aing nita budak tadi yang baju berem tah. Tadi itu tadi. Oh, eta mah si Rudi. Tadi kepanggil ku aing di jalan. Ngomongna mah yang balik nyana. Sial tah budak. Aing masih tadi nungguan bae di dieu nyampe di gembrong reungit. Hei. Jadi ya orang kopi, ya. Sia sih. Ditah nama nita deui. Maing teu nyaho. Duit eueuh, kopi eueuh. Oh no. Kita budak balik ka aing teu nyaho tita. Kopi henteu ya jadi nama lah. Ya Sia si Pli. Iya, aing teh nyaho, tolong tah batur sia di titana kurang balik di.